Yo guys, assalamu alaikum. Bugün sizler menен tamır temasını körüp çağabız. Men bu videoda katışpayman, antkeni biz bunu küçtүүлөрдөн көрүп үйрөнгөнүбүз жакшыраак деп ойлодум. Кана кетту. Ну, что вы все знаете, что такое квадратный корень и как его считать, как извлекать. Ну вот у тебя есть, допустим, 36 под корнем квадратным. Это шестерка. Не путай арифметический и алгебраический корень. Не будет плюс-минус 6 у тебя. Здесь просто будет у тебя 6. И на экзамене у тебя будет просто 6, поверь мне. Но. А если корень из 38? Что делать будешь? Калькулятора нет, а считать надо. Смотри, показываю один раз. 38 это сумма 36 и 2. Корень из 36 ты уже и так знаешь, это 6. 6 здесь это двойка. Плюс 2. Знак корня не пиши. Дели просто на удвоенное число, вот это вот, которое ты вынес под корня. Получаешь здесь, 6 на 2, 12. И считаешь, десятичный дробь переводишь и получаешь, что у тебя примерно будет 3 равен 6,2. Еще один пример, смотри. Корень из 23. Тоже, да, хер развлечешь его так ведь. Но 23 это не что иное, как разница 25 и двойки. Ну, из 25 ты знаешь, что будет корень 5. Пишешь здесь минус 2. И также на удвоенное число делишь 10. Ну и получаешь 5 минус 0,2. Ba'zi bir ildizlarni taxribiy hisobda qo'shib olganmiz. Bizga e'tibor bering. Ildiz 28 dan qanaqa ildiz chiqadi? Birinchi qilishimiz. Taxminan ildiz 28 emas, 25 bo'lganda juda ham yaxshi bo'lardi, to'g'rimi? O'sha 25 yozib olamiz. Eng yaqinini yozamiz. Va oradagi farq qancha? Plus 3 ta qo'shsa 28 ga qaytarib beradi. Xo'p, e'tibor bering. 25 dan qanaqa javob chiqadi? Aslida 5 chiqadi. Va ortib qolgan uchun bu yoqqa alohida yozib olamiz. Uchun chiqqan butun 5imizni ikkilangani mahraj yoziladi. 2 ko'paytirilgani, ya'ni 10 yoziladi. Va ikkalasi qo'shib qo'yiladi. Tushunarli? Butun 5 olindi, 3 bu yoqqa yozilib, 2 barobar mahraj yozilyapti. 3 to'nga bo'lsa baramizdan chiqqan 0 butondan 3 chiqadi. 5 qo'shilgan 0 uchunga teng 5 butondan 3 degan taxminiy javob chiqar ekan. Demak, ildiz 12dan necha javob chiqadi? Izohlarda javobingizni qoldiring. Here's how you can approximate the square root of a number. First, take the biggest number that you can take the square root of, less than 102. In this case, it'll be 100. Square root of 100 is 10. Then what we're going to do is 10 plus the number that's left over from 102. Meaning if we take away 100 from 102, we get 2. So we put the 2 on the top. Then on the bottom, it's always going to be 2 times the number that we came up with, which is 10. Then that's 10 plus 2 over 20, or 10 plus 1 over 10, or 10.1. If you actually take the square root of 102, put it in the calculator, we get 10.0995, which is pretty darn close. Бул жерде, мисалы үчүн, колонканын ичинде аларды квадратка көтөрүп, кыйналуунун кереги жок. Жөн гана эки санды түшүрүп, бири-бирине көбөйтүп койсок гана жетиштүү. Мен буну көп ОРТнын чыныгы тесттеринде колдондум, дагы иштеди алар. Мисалы үчүн бул темада болсо, үстүндөгү 3'tү оң жакка, сол жакта бар бир 2 бар. Тамырдын 2'син оң жакка өткөрүп. Эми математика башка нерсе, ал ОРТ такыр башка. Мисалы, бул жерде биз математиктерге берсек, бул жерде мына каша калдыра же башка. А биз болсо оңой жана тез чыгарабыз. Бул жерде тамыр 13, тамыр 9 болгондо 3 чыкмак. Демек бул эмне? 3 бүтүн бир нерсе. Кожобуз. Тамыр 8. Эгерде тамыр 4 болгондо 2 чыкмак. Анда эмне? 2ден бир аз чоңураак. Эми 3 бир нерсеге 2 бир нерсени кошсоңор примерно 5 бир нерсе. Я бул жакта болсо тамыр 20. Тамыр 25 болгондо 5 чыкмак. Демек эмне? Бул жерде 4 бир нерсе. Албетте жооп А колонкасы. Кана эми ушул мисалды иштеп көрсөңөр. Мен сиздерге аз гана убакыт беремин, 5 секундта. Анткени ойлонуп, башыңарга келген биринчи санды айткыла. Мунун жообунун себеби тамыр плюстук тамырдын ичине минустук сан чыгбайт. Эгерде так тамыр астында минустук сан болгондо минустук сан чыкмак, бирок бул жерде плюс кетtik. Birinci misalımızı qarayalım. Tamır 51, 4 tamır arasında 3. Bu жерде biz ikinci tamırda kirgizishimiz gerek. 4 tamıra kirgende 16 bolup kiresi. 50 boysanız kvadrat bolu içine girer. Demek 16 көбөйтүлгөн 3, 48, 51 çoğurak. İkinci misalımızı qarayalım. Tamır arasında 8, qoşulgan tamır arasında 7. Ha bul jakta tamır arasında 15. Tuğanlar, tamır 8 bul bizde 2 bütün bir nerse. Eğer 9 bolganda 3 bolmak demek ne? 2 bütün bir nerse. Qoşu, emi tuğanlar 7 bul da qoşundoy. 9 bolganda 3 çıkmak demek. Bul dağı 2 bir nerse. 2 bir nersege 2 bir nerseni qoşsаңар примерно 4 бүтүн bir nerse чыгат. Демек, а бул жакта болсо 15. 16 болгондо 4 чыкмак. Бул 15 демек не? Бул 3 бүтүн bir nerse. Демек, бизде туура жооп А колонкасы. Бул методду качан колдоносуңар? Кошо албай, чыгара албай калганыңарда. А эгерде чыгара алсаңар, мондай кылып чыгара бересиңер. Мен оюмча, барыңарга түшүнүктүү болду. Акыркысын карайлы, тамыр арасында 3, анан 3'түк тамырда, же болбосо кубтук тамырда 5. Бул жерде биз жөн гана сандардын өзүн жазып туруп, могул жердеги даражаларны карама-каршы тарапка бергенибиз жетиштүү. 3'tү бул жака берсек, 3'түн кубу 27. Бул квадраттык тамыр. Квадратты бул жака берсек, 5'тин квадраты 25. Мен оюмча, бул методдордун бардыгы силерге